abakomeje kudukurikira reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mubanye natwe uyu munsi muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho tariki 27 ukwezi kwa cyenda 2025. Reka tuganire ku makuru ari kuvugwa mu minsi mike ishize. Doretse kubabwira inkuru y'umusirikare w'u Rwanda wafatiwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba afungiwe mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma igisirikare cy'u Burundi ndetse na RDF ntibavuga rumwe ku kuntu umusirikare w'u Rwanda yisanze muri Kirundo. Ingabo z'u Burundi n'ingabo z'u Rwanda zemeje ko umusirikare w'u Rwanda w'umushoferi Sergeant Emmanuel Sadiki yarenze umupaka kuwa gatatu yinjira mu Burundi, ariko ntizihuza ku mpamvu yatumye arenga umupaka. RDF ivuga ko Sergeant Sadiki Emmanuel yayobye atabishaka atakambuka umupaka wa Gasenyi Nemba mu majyepfo ashyira burasirazuba bw'u Rwanda. Polisi y'u Burundi ikamuta muri yombi. Ingabo z'u Rwanda zivuga ko umusirikare wazo ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi. Ariko igisirikare cy'undi cyo kivuga ko Sergeant Sadiki Emmanuel yayisobanuriye ko yayobye inzira imusubiza aho yavuye ku kabari kari hafi cyane ikigo cya gisirikare cya Gako kirimo n'ishuri rya gisirikare. Mu itangazo zasohoye, ingabo z'u Burundi zivuga ko uwo musirikare yagerageje guhunga ariko biba iby'ubusa ubwo yari amaze kurenga metero 700. Abapolisi bo ku mupaka bamuta muri yombi, ubu akaba afunzwe na polisi ya Kirundo mu gihe amaperereza akomeje. BBC gahuzamiryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Mu gihe cyashize u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye bitangaza amakuru y'abasirikare bo ku mpande zombi bafashwe barenze umupaka, ariko ubu nibwo bwa mbere mu myaka ya vuba aha ishize bibaye hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Mu itangazo yasohoye, RDF ivuga ko ibabajwe n'ibi byabereye ku mupaka ibihugu byombi bisangiye, ndetse ko izakora ibikorwa bya ngombwa mu rwego rwa diplomasi mu kuvugana na leta y'u Burundi kugira ngo isubize uwo musirikare mu Rwanda. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wabaye mubi kuva mu mwaka wa 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igerageza ryapfubye ryo guhirika ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira bamwe mu bari bakurikiye uwo mugambi. Ikirego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Muribuka neza ko hari ku butegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza ubwo yashakaga manda ya gatatu itari yemewe n'itegeko nshinga mu Burundi. Mu kwezi kwa 10 muri 2020 abari ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi bahuriye ku mupaka wa Nemba Gasenyi mu muhate wo kuzaha umubano hagati y'ibihugu byombi. Ibyasubiye irudubi mu ntangiriro ya Mutarama, no kuva mu kwezi kwa 2024 ubwo Burundi bwongeraga gufunga imipaka yabwo y'ubutaka n'u Rwanda. Mu mpera za Mutarama kandi muri uyu mwaka wa 2025 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta gihamya atanga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye. Ariko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko igihugu cye n'u Burundi byari biri mu nzira yo kureka ubushyamirane no kumvikana. Umubano hagati ya Gitega na Kigali warushijeho kuzamba ubwo u Burundi bwoherezaga ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatanya n'ingabo za FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinja ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe wa FDLR, abategetsi bavuga ko uteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukora n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega, kandi ko ntawo ufatanya n'umutwe wa M23. Byagiye bivugwa kenshi na ONU na leta ya Kinshasa ko uwo mutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda. Ibi byose rero bituma bigaragara nk'aho u Burundi n'u Rwanda birimo kurwana mu ntambara mu burasirazuba bwa RDC, nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'abategetsi ku mpande zombi hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ubutegetsi bwa Kiev cyangwa se muri Ukraine bushobora kwisubiza Ukraine yose mu mwimerere wayo. Amagambo ye akaba mu by'ukuri agaragaje impinduka ikomeye cyane kuho ahagaze ku ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social, yavuze ko Ukraine ishobora gusubirana imipaka y'umwimerere yayo. Iyi ntambara yatangiriye ifashijwe n'ububanyi n'Uburayi n'umuryango wo gutabarana w'Uburayi wa Amerika OTAN cyangwa se NATO, bivuye ku kotsa igitutu ubukungu bw'Uburusiya. Trump abitangaje nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, byabaye nyuma y'uko ku wa kabiri Trump agejeje ijambo ku nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Trump yakomeje kuvuga ko ashaka kurangiza iyi ntambara ariko mbere yaburiye ko icyo gikorwa gishobora kubamo ko Ukraine ihara cyangwa se ireka bumwe mu butaka bwayo, ibintu Zelensky yakomeje kwanga. Ubutumwa Trump we yongeyeho ko Ukraine ishobora wenda no gukora ibirenze ibyo ariko ntiyasobanuye icyo yakomozagaho. Ntiyanakomoje ku mwigambakirwa wa Crimea Uburusiya bwateye bukaniyomekaho mu mwaka wa 2024. Uburusiya kandi bwagabye igitero gisesuye kuri Ukraine mu mwaka wa 2022. Trump yavuze ko aho ahagaze hahindutse nyuma yo kumenya no gusobanukirwa byuzuye uko ibintu bimeze mu gisirikare n'ubukungu kuri Ukraine n'Uburusiya. Yongeye ati Putin n'Uburusiya bari mu kaga gakomeye cyane mu bukungu, ndetse iki ni igihe cya Ukraine cyo kugira icyo ikora. Yise Uburusiya urusamagwe rw'igipapuro icyuka. Mu gusubiza, Dmitry Peskov, umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, yavuze ko Uburusiya si urusamagwe na gato. Peskov yabwiye radio RBK y'Uburusiya ati rufitanye isano cyane n'ikirura kandi nta kintu kibaho nk'ikirura cy'igipapuro. Yongeye ko Putin aha agaciro umuhate wa perezida w'Amerika mu gushaka umuti w'amakimbirane yo muri Ukraine. Zelensky yashimye impinduka ikomeye kuho Trump ahagaze. Aganira n'abanyamakuru mu nyubako ya ONU, Zelensky yavuze ko nyuma y'uko Amerika ishaka guha Ukraine ibyo kwizeza umutekano intambara nirangira. Abajwe ukuntu ibyo byaba bimeze, yongeyeho ati sinshaka kubeshya, nta bisobanuro birambuye dufite, ariko avuga ko bishoboka ko Ukraine yahabwa izindi ntwaro, ubwirinzi bw'ikirere ndetse n'indege no z'intambara zitajyamo umupilote, no kuvuga drone. Nyuma yaho avugira kuri televiziyo ya Fox News yo muri Amerika, Volodymyr Zelensky yavuze ko ubutumwa bwa Trump bwo ku rubuga rwa Truth Social bujyanye n'aho ahagaze kuri Ukraine bwamutunguye, ariko ko yabufashe nk'ikimenyetso cyiza ko Trump na Amerika bazaba bari kumwe natwe kugeza ku musozo w'intambara. Yabwiye umunyamakuru Brett Breyer wa Fox News ati ntekereza ko kuba Putin yarabeshyaga Perezida Trump inshuro nyinshi cyane nabyo byaragize icyo bihindura hagati yacu. Mbere kuwa kabiri, nyuma y'ijambo rye muri ONU, Trump yaravuze ko ibihugu byo muri OTAN bikwiye guhanura indege z'Uburusiya zivogera ikirere cyabyo nyuma y'urukurikirane rwa vuba rw'indege z'intambara na drone by'Uburusiya byinjiye mu kirere cya bimwe mu bihugu cyane muri OTAN. Mu cyumweru gishize, Estonia na Pologne byasabye kugirana ibiganiro n'ibindi bihugu binyamuryango bya OTAN nyuma y'uko Uburusiya buvogera ikirere cyabyo mu bihe bitandukanye. Romania, ikindi gihugu cy'inyamuryango cya OTAN, nacyo cyavuze ko drone z'Uburusiya zavogereye ikirere cyayo. Nyuma y'inama yo kuwa kabiri, OTAN yasohoye itangazo yamagana ibikorwa by'Uburusiya ndetse iburira ko izakoresha ibikoresho byose bya gisirikare n'ibitari bya gisirikare mu kwirwanaho. Ubutumwa bwa Trump bwo kuwa kabiri bujya mu kindi cyerekezo nyuma yo kumara igice kinini cyane cy'umwaka ashimangira ko uko ibintu bimeze muri Ukraine bigoye. Muri Gashyantare uyu mwaka mu gucyocyorana kwa mbere kwabereye mu cyumba cya Oval Office cyo mu biro bya perezida wa Amerika White House, Trump yabwiye Zelensky ko uyu muperezida wa Ukraine nta makarita afite ubu yo gukinisha ngo abe yaganza mu ntambara imara igihe kirekire, ibikorwa bito bito byo gucana intege imbere y'igihugu kinini cyane cy'Uburusiya kandi gituwe n'abaturage benshi cyane kurusha Ukraine. Mbere y'ibiganiro yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri leta ya Alaska muri Amerika muri Kanama uyu mwaka, Trump yavuze ko azagerageza gutuma Ukraine hari ubutaka bumwe isubirana, ariko aburira ko hazabaho kugorana runaka, ni ukuvuga impinduka mu butaka. Hari amakuru avuga ko Trump ateganya guhatira Zelensky guhara uturere twose twa Donetsk na Luhansk two mu burasirazuba bwa Ukraine nk'ingurane yo kugira ngo Uburusiya buhagarike ibikorwa byabyo byose bya gisirikare byo ku murongo w'imbere w'urugamba. Icyifuzo cyatanzwe na Putin ya Alaska. Trump yanakomeje gukangisha gufatira Uburusiya ingamba zikakaye cyane, ariko kugeza ubu yananiwe kugira icyo akora ubwo Uburusiya bwagiye bwirengagiza ibihe ntarengwa binyuranye n'ibikangisho byo kumufatira ibihano. Kutamenya icyo Trump ateganya gukora ni kimwe mu bintu bimaze igihe kirekire biranga politiki y'ububanyi n'amahanga ya perezida wa Amerika, ndetse wenda ibi yavuze kuwa kabiri bishobora kuba ari igerageza ryo kunyeganyeza ibiganiro by'amahoro bimaze ukwezi kurenga bitava aho biri nyuma y'uko Trump yakiriye Putin mu nama i Alaska. Igice cy'ingenzi cyane cy'ubutumwa Trump yatangaje gishobora kuba ari uburyo bwarangiye asezeranya ko Amerika izakomeza kugurisha intwaro kuri OTAN nayo ikaba ishobora kuziha Ukraine.
si umurongo wo kwiyemeza kwari kumeze nk'ukutagira iherezo ko gufasha Ukraine mu ntambara ubutegetsi bwa Biden bwari bwarafashe, ariko birenze ibyo rimwe na rimwe muri uyu mwaka Trump yasaga nkaho ashishikajwe no gutanga nk'uko amakuru atandukanye yakomeje kugenda abigaragaza.